nibyo turi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wo n'2026 hongarutse muri iki gitondo mbashe kuba ngenda tugaruka kubiramutse ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi makuru menshi cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari, dore ko ari menshi aramutse agenda avugwa. Bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bari mu byishimo bikomeye cyane nyuma y'imyanzuro ndetse n'ibyatangajwe ku kuba ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihe zizaba zaramaze kuba zigenda zihavira. Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza guhita ngaruka hano muri Masisi muri Rubaya yamaze kuba Rubaya nyuma y'imirwano ikomeye cyane yakomeje kubigenda ivugwa hano muri Rubaya mu minsi yagiye ishira. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku mubare w'abatari bakeya bakomeje kuba bagenda bahitanwa n'iyi mirwano iri kubera muri Rubaya. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku duce tw'ingenzi cyane FARDC yaje kubigenda yambura abarwanyi b'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu mirwano yakaze yabaye kuva ku munsi w'ejo cyane hano muri Masisi ni tumwe mu duce turi kuberamo imirwano ikomeye cyane nyuma y'uko akari kamwe mu duce dukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro yaba hano muri Afurika ndetse no ku isi cyane dore ko ari kamwe mu duce ducukurwamo amabuye akomeye cyane. Mvuye aha ndaza guhita nkwinjiza mu mirwano ikomeye cyane yaje kubigenda ibera hano muri Fizi mu misozi miremire ya Fizi hano muri ndetse na za Uvira mu gace ka Nyakagono muri Kivu y'Amajyaruguru naho habaye imirwano ikomeye cyane, dore ko ari imirwano yabaye kuva ku munsi w'ejo mu bice turaza kuba tugenda tugarukaho, ariko nyaboneka M23 ikaba yaje kuba igenda hatakariza abasirikare bagiye bakomeye cyane, harimo Kapiteni Eric nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku musirikare w'iraka rya Colonel hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo yaje kuba hano muri Baraka, yaje kuba agenda asangwa yapfuye. Ese uyu yishwe n'iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho 5 kuri 5, dore ko bakomeje kuba bagenda bavuga yuko uyu mugabo urupfu rwiwe rwose rutaje kuba rugenda ruvugwaho kimwe. Turaza kuba tugenda tubigarukaho, dore ko yasanzwe muri hoteli yapfiriyemo. Hamwe n'andi makuru yose rero nyaboneka nyemerera tuyabanemo, ureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana 5 kuri 5. Reka mitemera ku mirwano ikaze cyane. Ni imirwano ikaze cyane yongeye kubura hano muri Rubaya. Iyi Rubaya imaze iminsi rwose yarabaye indiri y'imirwano ikomeye cyane iri guhuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse yemwe mu duce tugiye dutandukanye. Hose hakaba haramaze kuba hagenda haba isibaniro, kuko yaba umutwe wa M23 ubona ko udashaka kurekura Rubaya, ugakubitiraho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashaka kurekura Rubaya, yemwe kandi Rubaya ikaba ari n'imwe mu iturufu cyangwa se ikarita ikomeye cyane ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yakunze kuba agenda atera kugira ngo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibashe kuba cyagenda kibona amahoro cyane mu buryo bwo kugiha Amerika. Amakuru aturuka mu baturage ndetse n'abantu begereye hariya n'imboni yacu akaba avuga ko Wazalendo bari kubahamagara babatera ubwoba bati noneho murajye ko tuje gusiba inyuma tukaba twabasha kuba twagenda dufata ibice byose M23 yaje kuba igenda ifata. Tukwibutse ko aba Wazalendo bari gutera muri biriya bice abenshi bafite imiryango ari naho iba cyane ari nabo baha makuru M23, bigatuma babagabaho ibitero bikomeye cyane. Uretse iyi mirwano iri muri Masisi, andi makuru y'imirwano
navuga ko muri Minembwe kandi naho hakomeje indi mirwano nk'uko turaza kuba tugenda tuyigarukaho. Muri aka gace hano muri Rubaya cyane cyane ni kamwe mu duce bivuga ko nibura kapiteni Eric n'abasirikare yari ayoboye bagera kuri 13 bose baje kuba bagenda bagwa muri ambush ikomeye cyane. Aba bakaba bari bamwe mu basirikare b'umutwe wa M23 bagendaga barinda uyu mugabo. Nyuma y'uko rero ibi bije kuba bigenda bikaba byaje kuba bigenda bituma hahita haba ikintu navuga ko gikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo z'umutwe wa M23, aho bivugwa yuko nyaboneka nk'uko byaje kuba bigenda bijya hanze, bivuga ko General Sultan Makenga mu burakari bukomeye cyane yaje kohereza message ikomeye cyane avuga yuko ibi bidakwiye kandi ngo agomba kwimanukira ku rugamba. Bikaba bivuga ko nyuma yaho hano muri aka gace mu minsi yashize haje kuba hagenda hagabwa ibitero, ngira ngo muribuka ko hagiye hanahwihuswa amakuru yuko hari bamwe mu bayobozi baba bararasiwe ahangaha harimo na Kone Inanga, ariko biza kuba bigenda bitangazwa yuko uyu mugabo yaje kuba agenda asimbuka ibitero byari byaje kuba bigenda bigabwa ahangaha. Nyuma y'iyi mirwano ikaze yaje kubigenda hano ibera muri za Rubaya, indi mirwano ikomeye cyane yabereye hano muri Fizi na Uvira na Nyakagano muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ni imirwano ikaze yakomeje ku uyu wa kabiri mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Uvira, cyane cyane hafi ya Mikenge, hagati y'inyeshyamba zatwirwaneho na Red Tabara zifatanyije n'umutwe wa AFC M23 barwana n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'abarwanyi ba Wazalendo n'indi coalition n'abacashuro. Nk'uko amakuru aturuka muri kariya gace abivuga, inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bikomeje kuba bigenda bitangazwa n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ziracyagenzura agace ka Mikenge zagaruje umunsi ushize mu maboko y'ingabo za leta n'inshuti zazo nk'uko bikomeza kuba bigenda bitanga. Byongeye kandi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagaragaye imirwano mu midugudu ya Nyakigano, Runingi hagati ya Wazalendo n'umutwe wa M23. Aba Wazalendo bakaba bavuga ko bongeye kwigarurira imidugudu waka Uwere wari umaze amezi menshi wigaruriwe n'ingabo z'inyeshyamba za M23. Ibi biracyari bibi mu turere twishi two mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ibi bikaba birushaho kuba bigenda bizura umwuka mubi ndetse bikanazura cyane cyane no kuba hari byinshi biba bigenda byibazwa, dore ko imirwano uko iminsi igenda ishira hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ariko bigenda irushaho kuba igenda ifata indi ntera. Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo muri Mikenge ndetse na Kakenge imirwano iri hafi kugera mu mujyi wa Minembwe rwagati. Abaturage bamaze guhunga imirwano uherutse kubera mu mujyi, bari maso cyane cyane dore ko bavuga ko abagabo barimo kwitwara neza cyane nk'uko bakomeza kuba bagenda babitangaza, dore ko bamwe bavuga ko cyane cyane ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 uri kuba urushaho gusubira inyuma cyane, bikanatera impungenge zikomeye cyane. Nyiri ahangaha kandi Koloneli Makerere yapfiriye muri Baraka. Ibintu ntibirasobanuka neza ku cyaba cyaje kuba kigenda gituma uyu mugabo apfa, ariko amakuru akaba yakomeje kuba agenda hihiswa. Amakuru yibanze nayo umutekano aravuga ko urupfu rwa Koloneli Makerere, umuyobozi w'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC mu gace ka Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yaje kuba agenda apfa. Nk'uko aya makuru abivuga, uyu musirikare mukuru yabonetse yapfuye kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri muri hoteli mu mujyi wa Baraka. Ibi ibyabaye by'urupfu rwe ntibiramenyekana kugeza ubu, kandi ni ibintu bivugwa muri aka gace cyane cyane dore ko inzego z'igisirikare cya FARDC bakomeje kuba bagenda bahisha iyi nkuru, ariko ikaba yamaze kubigenda igera mu baturage. Nta tangazo na rimwe rirabasha kuba rigenda rijya hanze rivuga urupfu rw'uyu mugabo.
Gukura ingabo z'u Rwanda muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni igikorwa gikomeye cyane nk'uko byashimangiwe n'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe wungirije bamwita She Ekitungu n'ishyaka rye rya politiki rya PCSV bishimiye itariki ntarengwa yashyizweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio, ariko bakaba bavuga icyarimwe ko ashyigikiwe na Maxime Preva w'Ububiligi. Kuri bo umwanzuro wa 200 w'ibihumbi 2020-2773 wa Loni w'itegeko kuva mu gisirikare nta mananiza, nta mpamvu n'imwe ihari yuko ahangaha aba barwanyi cyangwa se aba barwanyi ba M23 bashinjwa ko baba bakorana n'ingabo z'u Rwanda baba batazava kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kuba bigenda bitangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Cyakora nubwo ibi ngibi bikomeza kuba bigenda bitangazwa, ku rundi ruhande umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba ugenda urushaho kuba mubi. Ni mu gihe nubwo ibi bivugwa, ngira ngo mu minsi yashize twaje kuba tugenda tugaruka ku baturage bagendaga bavuga ko hagiye hagaragara yuko hari imikoranire ya hafi ndetse n'abacashuro bari kugenda biyongera ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ububiligi burasanga kuvana ingabo z'u Rwanda muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bikwiye kujyana no gusenya FDLR. Minisitiri w'Ububiligi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Preva kuri uyu wa gatandatu yatunguranye agaragaza ko igihugu cye gisanga kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bikwiye kujyana no gusenya umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yabitangaje asubiza ubutumwa bw'umujyanama wa Perezida Trump mu bijyanye mu biyaga bigari Masad Bohos yashyize ku rukuta rwe rwa X wa gatanu agaruka ku bihano kuva ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo no gusenya FDLR. Nawe abinyujije ku rukuta rwe rwa X, Preva yagize ati Ububiligi buremeranya rwose n'ubu buryo kuvana ingabo z'u Rwanda mu gusenya FDLR bigomba kujyana n'intambwe yihuse kandi y'ingenzi iganisha ku mahoro arambye. Minisitiri Preva yongeyeho ko mu bihe guhagarika n'icyorezo cya Ebola bikenewe gukorwa kandi bigakorwa mu mahoro, nta muturage n'umwe ubashije kuba yabihungabanyirizwamo.